Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga kiaria ukamo. Ngatho cia mwanya mwiroreri witu wa Just Kenya TV o ringi thiini wa ceceni ino njitikiria ngunyite ogeni nigetha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marakihanika kuria na indi-ini citu cio kinyaniria na ngihoka ati we wi thayo wa mwathani o riri na ithu tugithiite na mbere tutakunoga ukurehera mohoro na makanjita Uncle Jos na kuria mwena wa Facebook ni thutha wa mundu gwitwo kana mwanekani nguthi uikaine ta batha mwihaki Hinga uria kurerikana tha ici nieta athiete na mbere kuhang boots kana kwirekereria kwi muingi kumenya nie ni tondu kuria mwena wa Facebook mwaki munene ni ukionekanite thutha wa matha mwihaki Hinga gukorwo reveal bica ya mutumia kana tukiuga muiritu uria akihanaine na DP yake kana profile picture ire thiini wa Facebook account yake na riu matha mwihaki Hinga agacoka akiuga atiriri karibu huyu akue matha zaidi ya matha agakorwo akimutag muiritu uyu kana mutumia kana mamu wa Kalin agakiuga atiriri awitwo KIMEUMANA why are you me more than I'm me akiuga atiriri karibu huyu akue matha zaidi ya matha KIMEUMANA why are you me more than I'm me na riu thiini wa Facebook account ya KIMEUMANA ona KIMEUMANA ni agikijite agakiuga atiriri alafu the way you are following me mjue mimi sio matha na sinanga chai we I almost died small na bica ino miroreri rakorege thiini wa screen yaku no kimirore hamwe no kiringanisha na bica ino ya mundu gwitwo matha mwihaki Hinga ukona hena ukaribu muno wa bica ici igiri na andu aingi magakorwo makijazira ati mundu gwitwo wa KIMEUMANA kana mundu gwitwo KIMEUMANA ni mundu gwitwo matha mwihaki Hinga na thiini wa account ya mundu gwitwo KIMEUMANA ri ni okite agakiuga ati kuma thutha wa mundu gwitwo matha mwihaki Hinga expose ati ye kana kabisha gaka niko kahanaine nake andu aingi zaidi ya igana rimwe ni mokite magakufollow mundu gwitwo KIMEUMANA angi magakiuga atiriri nigukorwo ngiguthomera haha kati ya message ire cihaga agakiuga atiriri chai hata kama ni dufia equals tu sawa onge gwitwo baba yao agakiuga atiriri ndakufuata tu hata ukileta fujo onge gwitwo agwitwo atia au gwitwo baba yao agakiuga atiriri wacha sasa tuite Pastor Ben akuje ndani ya hii page aone matha mwihaki Hinga na kati ya andu aria magikite makiuga uyu mundu gwitwo KIMEUMANA ni mundu ugikite akihanana na mundu gwitwo matha mwihaki Hinga hihi we ureciria uyu no yagikorwo mundu gwitwo matha mwihaki Hinga njira thiini wa comment section tukionana kaida kangi gatari karaya.